Falofa American Samoa i le nei fo i tai au e me se le nei asa fōu ua fua ina mai e leo tātou whaola e whaapena an tātou soifua ai o se tai au tutoa o se tai au manino e vi i ai pia le alofa ma le anga lei o CCS whaatalo whaatu le nei tai au matangofie i le tātou prokalama le nei o le Fale Lalaga o le nei lava prokalama ua whaawawina e le tātou ofisa o le American Samoa Visitors Bureau o le ofisa nei o le malo o whaapena o na ngafa ma tangata tawha o mai tonu po tangata fo ia sesi mai tonu o tātou territory e tele lava ia tūlanga e tāua le nei prokalame pei fo i o tau mai mo ai fo i lunga o tātou Fale televise ia e meise fo ia o pena ta whailangi ona o le tūlanga fo i waiai i le whaamai o le COVID ia ua tātou loa ia ua le aila vani tangata ta whao mai e toi ofi mai tono le tātou atu du ai vi ia le lofa maleanga lei o le atua o lo ia i pei ta māma tina o le tātou atu du le nau ta inga e whaatino pea lātou ngā luenga o lātou ngā luenga ia e lei o lātou tāleni e pei fo in tātou ai fo i ta māma tina i tono le māketi e le o tu ai le tūlanga le o le ngā lulue pea e iai la le nei tai au e fia lava le tātou prokalama ua whaatasi ai foi ma le tina ia Susitina Falealo o le tina ne ia Susitina ia e sau mai le afio anga o mapasanga fou whaatalo whaatu Susitina le tai au Tālu whalava. Ia, pei foi lanto mai mua mai tātou lau nei. O te loa to o tele foi o tātou. Ia, le o tō wawa ai man TV. Ia, ele tina au le lei lava nei o Susitina. Ia, ona tō e mawhau lea. O le tina la le sāwani wali so o ai lunga le ala tele manana ato. Ia, malo e whaataua na ia. Sometimes it's not so much about the talent, but the story behind the talent. Susitina, since 1992, has begun doing LA prints and selling it to take care of the family. Ia oisi nā tūlanga tāua I le tātou prokalama. So for our non-Samoans speaking audience, we'll hear the story. This amazing woman, almost 30 years, she's been doing the LA print. I'm sure there are many other people in American Samoa who do the same thing. But for Celestina, for 30 years, that's a long time. Ai whaftai le tu wa maua le nei avanoa. Celestina, ia, saunoa ia o le tina. O te lo i ese moni mau tāua, e te whaasoa mai e foi i le ngata tato atunu. Au Samoa foi o lo whaafonga mai atunu mamao. Whai sau tala le amatahina le nei tā leni po oe ana e moe e ala I whurua. Rapia so laku e whai e le ia. Ai se asa e mawhauwhau e whai le nei tūlanga. Whaftai lama mo le whafsili. Ia, o te mua na o sile vi inga mar whaftai do tato tamā o langi. Mo whai on tato aulia mai le ne tai au whōnu na ngalei, no na alufai ai tato. Ia, o te fia whai lava sina o whamtalanga lava pupu. Ile amataina mai na o le whaingali nei tā leni wa o maua. Ma e langona foi a o le tina e loto mawhatia. O no se taimi mua lava nei wa o mai I se tūlanga whapea tatanoa ma se tasi foi o taitai o lo whafoina le nei po kalama. Ia ma o le taimi sa o mawhauwhauina ile nei tā leni. O te le I whapea o le a o tau mawhai fo I lea o te I se tūlanga I mawhai o na o ngalue. Sa yese po le ngai atau ai no ngai e umi na o whatinoina le ne ngaluenga.
Ai peitai ane, mai le iwa lua sa o amata mai e le nei tāleni. Sa amata mai la i le whainga o le tai-dai. Ia, mai ele i, o tele i a onga fo i se a onga e lei, po se, tele i alu fo i se pakalama fo i le whai o le whainga o le nei tāleni. Ai, o lo o tau songa le e sua whai a e lena. O ia le sa onga ia i upolu, i le whainga o le tai-dai. Sa o wa ai ai pea i le whainga o ana ngā luenga. O na o mātou o lua le whainga o mātai-tai i upolu. Peitai ane o mailo i nei. Ia ua whai mā ainga. Ia wanga lue lava tangata ia mo lona lava ainga. Sa whai foi ana ia pisinisi e lei. Ai sa whai foi lawa e lei. O na o whelua i le whātaua e lei mo tutono o fisa. A onga, po o fea so se mea lava moni. O te taua i se tina, e o whelu ofisa o tangata matutua. Sa o walu e fo ina e whātaua tua ia ie. O teimilana sa ta i fitu 5 sene ile i ata. O le ie sa whanga, sa teimilana sa tau ngō fia fo i tau o ie. An teimine, ia mo si i lava i nunga le tau o ie. Ia o whapena fo e na tafua tu e tai le tau o le vali, o le ie, whata se malatanga ioi i le whainga. Pe o le mea lana wa lai o na tu e au se tau e ina ia maua isina se leni mo e o la ia malo a inga. Sa whai mai lala e lei i taimina. Sa tua tasi lava se au tamana iai taimina. Taimila nei, fasola ia wato se fulu la whanau ua iai. Mai minato se fulu, sa unga lue lava whainga wa ie ele i whainga ruenga lava mato a inga. E mo i sa whainga ruenga, ia ai le se tu ue la whanau taimina. Sa no folo ia e tausi la whanau. Ai o whelua ai whaila e le e whatau. Ma le mea la le watu. Ia wa matutua la whanau wai ula toa o onga. Ia o lea lava e ai lea te tama whai lava i whaila e le. Malo. Pue whai e soani fo iai i mea i whai alo a inga. A wau tatonu, o tele o tatonu o mai mua mai nei prokalame. E mana tua lava nei tina Susitina. Ia sau ngalue fo ofisa wa o ngas vai taimi. Ia e loa lava le aso le vai aso e loa tua nei tina. Ia malana ato tele lava. Ia ma ia nei. Ia o whaapea. O toe wheloa i roli tina. Pea. O le nei lava ngā lue le nei tina e whaile nei tāle. E le ngata e fisosoani e lona a inga. Ma tau si e foisi ana whanau, ia leo tātou whaafonga. E a mata le nei ngā luenga o tasir ta mai titi e umaifo. Wa to se fulu ia o whaamanuianga la vale atua. Susitina se tau tasira vai tua i tai dai. Wa pe o te loa to telefo i o tātou lo whaafonga mai. Pe o le vai te bitolu la vana o le iwa se fulu. O le whai uma le valu se fulu, le iwa se fulu. Sa wale tai dai. Ia o tātou i loa foi. O nei foi vai tai mia o se au tava ai. Se fai se utala le se senga foi o tai dai ma le fai ngol ele. Tai la mod facili ia sa. E ele ese senga o le tai dai ma le ele. But o le tai dai e whaanga tai le vai e sui ai le vali. O na tango leo i tai le kasi whai alek tua inga ia e mwhai o na whaanga ai na o le pa e lava. E mawhai o na tango i apa vali ia wa o mana sui o ia ese whai ai e tua inga lanu. Ia wapi o le mea nā sa. You know, for our English-speaking audience, we're talking with Susitina about tie-dye, tie-dyeing, and that was one of the art forms that came about in the late 80s, early 90s. And you see, you know, all over the island, people wearing tie-dye. And Susitina is sharing the fact that you have
to use the white material. O le cotton e whaonga Yeah, o le But- poplin or the ua poplin. So you use the poplin, and from all sorts, all these colors that you use, you have to mix it with water, the paint. Ia sa to tere fo tatu atu nu o kapi se fiva fo na vai taimi o te mana tua fo ia o na vai taimi le tai dai. Tai-dai. Ia alu ala ia umat mo what fo ila ia natu langa. And you know, with tie-dye, just like fashion, all of a sudden it recedes, it's out of fashion anymore. Nobody wants to do that. But you still see the different colors. And then slowly people go into making Elei. Susitina. O oe lai whaongaina le lau papa. Ia. Ua oe whangaina le lau papa. Ia ma pepa fo ia lo tusena Stencils, ia. i. E whangala ia upe a whapea i te wailunga o ie pe a mana o mia e se tangata. Wa te leo tangata ia e whatawa i. A whape whanga ia se stencil e whanga i lunga le i. E le fia i la tau i whamai wa papang te. But they're different. Akanga ele Wa o le to tele o peila valau tātou Samoa. O te whaafitai e fo i tina amata malo o whaia pele nei tāleni. Awa ele ngata o le lau papa se tā fo i pele le lau papa le upeti le ta o tātou. Ia o ngā nuenga lava nā sa o la mai Samoa. O tele loa po e fia lania upeti lo ia li susi. But ko e toi tila maul se fulo o peti. E te alua la whaatau mai pe a mai a pia upeti. Wa ulau papa e whaatau mai polo e mato a inga mai polo. Ia, wau te loa. O le amatanga lava nāru whainga nei ngā luenga. O le whainga upeti. Ia, ona amatai la i ona whaiele. Ai e whawhetai lava i tina amata malo o whaia nei ngā luenga. Awa a tatou tila fo i ia nei. Ia olo iai lava mamanu Samoa. Ia pe e sa oi fo i le tina ia susi. Ia e fo i tangata e tau le fia le stencil le e au mai nei le. A le alo oi lo i e susi. O le ase umi ona e whaonga ingo se stencil. E ono maasina wa le anga pe. E umi lava no ta whaonga ina. Pe a ta tango lava e whai te ma teu whale, wa mantua o le pepa fo le o le wha ata le e oti ai lunga le ata. Ia e umala mo tango tau lunga fo ina wha tau awane i wa i paulalo masa e sae papena te i watu lewa le whafonga. E tau singa tā fo i lale tūlanga na. But I think today, even with our audience, our non-Samoan speaking audience, we were talking about the difference between the stencils and the upeti, the wooden upeti that has been carved out and used for Elei. And we noticed that with the upeti and the stencil, so the stencil you have to be very careful with it because sometimes if it drops, if it's still soaked with paint, it's going to be hard to be used on any material. Susi, ole whaongaina lane ole stencil. Okay, now this is an example of a stencil on a upeti printed material. Ia le lau tātou wawa aimanga e la le ia le nei, o le ia la le nei. Le pe wa iai le upeti ia ai toi tu atu ai la pe se teu te unga ia e to tele foi la tangata e ia la tangata e fia le ne foi to inga teu ia ai foi tangata le fia ai ali susi ai se o tele malam lama ia la to wa langa fa mai la to tale isi time iwa papang tele Pale pawala le me fa itelen fanga ia au le pipa lea.
ua ie fo ie sulu ie lava pale o le mana ia o le ie lava e whaanga le sulu pe a teu i le pepa lea ia wa le wa si da fia uma lava e latou ia wa te loa te le lava clients a susi lo mai mo mai ne pro kalame wa lo te loa o le ie ne ia pe ento si le mai e tai lima iata ia e ei se tai mea latou e se oka pe lua iata li susi ia mo lo saunoanga o e nei tula e lava tai me e vala au tu e tangata i lau telefoni e fimna o mia ni ana ta ilua iata pe lu se fulu e whaanga ia lato basket fo ie mo lato mea telefo vai fai ia lava mea leo ia lava e fia iaka ngai lua e tu iats e lua iata e whaanga e tu tonu lato basket na ia whaanga mo lato mea alofa Boni talanga teu fo ia wa istai me fa pena vala o to isi tina mo la to talanga teu ia tunu i fafu ia pela ia tala ia wa faile le ia la pelus fulu ia na le ia wa moli a te ilo na fale ia o le ala o tatu tala doa fo in nei time ia pe fo le sila fia tatu tunu ia wa le ila na tanga te ta fa mai ali susi ia ai am ia lava oe wai o le intuisi a le ia au tangata fo ia fa tau wa to telefone tangata se fai la statala i le vai yaso fa fia na ia le vai yaso e fai nenga luenga e te savali wa tina ya susi talu ma to fe lo e le santa vale o te le lo po wai lo e ave ta vale ele ia ai te tele la na vai tina ya susi lunga le pasi ia malana ato ia mana tanga pepa fo ia e fa ta waia na ie susi e fa fia lana e anu ese mele fale le vai aso e te alu ai e fa ta le ie fa ta la mor fa pe ia se aso fa pitoa e te alu ai fa nei tale ioi e ia lava tai me te saua e fa ta wa e fo le tai me te malolo e fale e fai au fe au fale ele va pe alu io ai mai se lava i vai aso tongi la le al malu pe o tai nai lo ia i fa ta we tangata ie wa te lau tai me te saua ia e si tai me sala tangata ai ia le tupe wa fa ta ale ia sau le si vai aso tongi pe o le nea naia la ina fua ia i tai me te ai ana vai na vai susi se ave ie tolu ai sal vai asne tolu at ya fa sai ta to tunu lo mai mo mai a tolu lava ele inicio tato papi e se ai kala fula iele ya wa e fio fo e kuli o le asia vai tsa wol tau sanga e te loa e te le se tupe ulo lima mai le nei ngā luenga. Tai lava morosili. Ia e fua lava i le tele o ata i e ta te sau e whaatau. E se no sau e whaatau, e se le oka Ia. Pale a whapea i e se oka stangata e wala au i te atea. Ia na le whai lea on iau i e whai. Au sau ne whai le oka stangata lea. Pale a whapea i lua se fura ana tailua i ata. E fulali pa u e fai au na awe tangata lea. Ia e fika kulai au pe mawala o se lau mon tupu i le aso i tasi. Pare e a fui sala tai ni wai e fua lava i le tele o i e te sau e whātau. A mawa i e walu pe fitu ia wa maua fui te tele ni nei aso. Ia a mantua lada e fai a mai le nei ngā luenga i le iwa lua o lua, sfulu lua, le la tolu sfulu tau sanga. E mawa e fo i le whaalongo atu i le lau whaasoa. I le se le ni fo i maua mai ai. A tonu fo i o maua mai e nisi fo i tina po tama. Vapi e le sata ngā luenga ai e mwhai a lava na tau siere a ina ali susi. Ia o sa wau tātou e tele, wha lave o mea wha le lotu. Ia ale nei lava
You know, it's amazing that Susie, with her Elei, she was able to take care of her family, put her kids through school, give to the church, also with the many falalavis that we have. Ma lo lava ya o le tina. O te loa leo se ngā luenga whai ngō fia, ne ngā luenga lo e whai. E mai tauria tu foi. Ia, piwa tui fia lava Samoa e. E la e le tātou lava mamanu a. Ia po ofune e le te wa ai le te le whai poiponga, le whai o tātou ai whai poiponga. Ia, o tau le ofu fo ia mai fafo. A o te le lava na whao ngā ia ofu e le ia o. I whale e le fo ia po i lātou fo longa luaina nei. Tā le ni tono tātou atunu. A Susi, e o te iloa, ia, e lea ngā le teknolosia. Ia, o te le iloa pe wa e tāno e whatai tai, o te le iloa pe, wapea, se whai aku sa oka le lunga lainga e ave a Susi e. E ani oka whapena mai fafo. Pe wala au mai tangata whaatonu mai. Se telefoni matanga. Ia, lelei. Ia ngā oa, e mo ia e lau telefoni. E le alu la ue whaongani Facebook, me whapena i lunga telefoni. Pau lava mea au o le whaatatali vili mai. Ia pau lava na. Vili mai le o tangata ma. O le ala le teino le aso se i whaisa whateta inga. Wa sa iai lau whanau. Ia. La la le teino o le awa uli po le afiafi pe se i momoita mai tina whaila i o lau e lei. Paftai lava mo le fesili. Ia oa, o so se taimi lava o te loto e o te alo e whaila e le. So se taimi lava. O te usuru tae au e vaveno o malo lo i le afiafi. Pe wha awa uli. Awa e i lava le whaase e au tawhalo whale. I whai lava i nala e le. E le whai tono le matou whale. A tonu la, wa ye inisi ar whanau wale lei fo i nei tālen, yeah. Sa o lei oi, o te tau sa o atu la. E le ima se sola o whanau. E sona mawhauwhau me. E whainga o le nei tālen. E se whai a mawhauwhau o tamaiti la tōwia. A ta whai atu, o mai e. E se longa la kake o kia ki e o mai e. E waku i e whaakaupe. Watuai lo le wau mai. Ai le anu la tōului. I le whainga nei e le. Ma lo lava ya tonu e se foi manatu e whanau ya ai pe o se foi taimi pe manatu mawalalo pe manatu whaatau foi telo tangata ya ai te lei o le anga o le nei tāle ni ai me se foi po se mea alofa o le mea alofa wa foi na mai e le atua ia te o le tina ia mo nei tau sanga i te leo whapena ana o le tau sielo wa ina. Susi se whai sau tala e winga ele. Pe se whaasoa fo, sau whautuanga fo i nei tina. O le alawa i tau su e ni ngā luenga. Ai whai atu ia, lewa te le ngā luenga la wai o le kampaniu. Mana au ian sangat. Ia me e le alawa sau ngā luenga. La no fo fale, la sau whautuanga mo i lantou. Ia whaftai lava mo le whafsili. Ia e lava lau whautuanga i nei tina ia lo no nofo il fale wa tele au tina te wa ai ele o whainga luenga la tō o na ni nofo lava il fale pau lava lau whautuanga iai wa au te awe le kalesia le mamuna wa tele o isi taimi a whai mea tau lima mātou e isi taimi aloa i hau whaasua il whaingo le ele i susuane i ia la tau ia pe whape la tau i lua whai ese lava mea tau lima atina e whai o ili o mea i o le langa whala ia la ia e te whiwhaso atu nei tina ia e le lava se mea e whai ngofie e ui lava ina tatou matitiva tatou le ona o lo le tango lava i whataitai wa i tata whamai latu e le ilua te le ilua fai ya mama
ai ia e tango la faataitai ma e tango iai o ina la fatua e ilua la ia e faigofia mea uma pea e tango e faataitai ia o lau fautuaga lenei tina leai se mea tatou te mafaia pea tatou lē galulue ma tatou fatagofi e faataitai ona fai pe ona mea la leo te Wai te loe o tele fo tangata o le tele tāleni e e le upulo le whapalapala la ma le whapaie ni staini ia o mea alofa o mea alofa fo ina mai e le atua ia o le nei ua ma whaiona o na tausielo wa inga ia le fo ua to tele le whanau o atu i whafoi ia tunu mamao ona o nei lava tāleni ma tausia ia tamaiti ia mana ia foi fautuanga le atunu ue ia a fai o ia se me alofa o matua le tua ia te oe ia le upo le tusi a wale tanuina i lalo a tonu wa ia o ngata tu proklama le tinane ia susi le aise ta avale e timu la e oso i lunga le pasi se tulo ia maalu lava e whaatau atu i tangata i ana e lei tatu atinu o te loa lo whauma se loi tangata lo i e tā leni paulava foi sina mea ia i stei foi le luo whaapaie foi ia ai talo i le li so ani mai a mai natu le lei whaua se mea lofa lo i ati o e sa foi na mai e le atua o le nei prokalama mi whai ona e mawaina mai ia i le tatou website nei le tatou ofisa o le turisi o le www.americansamoa.travel. We have a lot of interesting videos, even from the first season of the Fale Lalaga. You will find it on www.americansamoa.travel. You could also go to our website and it'll direct you to our Facebook, Instagram, and all the other resources that we have on our website. There are so many interesting guests that we'll have in our program. People like Susi, some artists, we have some authors. We'll also try to bring in people who have charter boats. Yeah, it's a mai pia tatu pokalama nei. Awalo o te le yo o mea tā ua me matango fie tono tatu atinu asus. So it's not just the culture that makes American Samoa beautiful. It's its people and the talent that these people have. And also the story behind the talent. E ma o fai fo ina nganga. Ma tatu atinu. Ia, o le tatu prokalama na pe ona sauno atu. E te alu tono le tatu website, o e te alu fo ilunga o le au pena tawhailani, ia, o le Facebook, o le Instagram. Ia, e mai moa o le tele i o prokalama o ngaro i e te tono le tatu ofisa. Ia, a le temi nei, ia, Susi, ia, whai e sautala mule tatu atunu, ia, e me se foi lanto mai moa mai. Ai le whauina tā prokalame. Ia whaftai lava mo le avanua. Ia nei tū la e mole atu lava le whaftai e tō whaafonga mai, ma tō whalulong mai foi nei prokalama matango fie u whapea hona. Ma tatanoa ai foi ma taitai o le nei turisi. Ia la utalo ia whamanuia le atua ia tō fuwhangwhai mo tono tato a inga. Ai mai sei foi o le nei atunu o lo tatou au mawai ia o la talo famulmole e tatou ngalue ma alofa ma fatasi mai le atua ia o tofufuanga o lo faini nei tula le asistala o se ngangana foi wa sasi la fafonga anga ia to wala fangia fa mangalo le au na ia o se au tatanua vai lea ma le anganga lo te whaftai lava. Ia, o le numera tatu ofisa nei i le teli sa Samoa, o le ofisa tatu turisi, o le ona tolu
iwa valu o lima. Ono tolu iwa valu o lima. O le telefoni mawaile tina ya susi. O le 251 tasitolu tasiono. 251 tasitolu tasiono. Fa moe foi o le vai asa fo le atatu toi feilo ai. Fa tai sa moa mai moa mai. Ai ai fo se upu ua le tau tamari i le lau whaafonga anga. Ia whaamangalo mai ma ua. Wa o nei o Poe Mageo tō whaasoi fua. Whaasoi fua.